kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Sibram Malisi. Kepada Sibram kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.